Ngili umpanay bir singki rongjang phong amtereng kachelenga towar kasemar bomalong pherangkia bitung kahumrida. Rong rup paching thurjia phan karbi ronga sara metum mekangni. Ingdeng kora pho Auto Association ningkani sekpene phonga mepi kepaman. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. West Karbi Anglong Amri constituency ke parlo NU Road 9 miles pen rongjang phong kacheleng kadoka be kilometer thom kebra hinira togbor truck ke thom adak towar kasimara sai deng bomlo bangso towar kasimar jia phan kedam tang chitini phai kre clear ni KACCM Dr. Tuliram Rong Khangpen KACEMD uping maslai chetong dunsi long in sompon laso teng pen asayamo sutami pangcheng ponlo bangso kasimar pon bom adimalong herangkia bitung atum kahumri padoda kedam tang ningkan ko anpen loni radatum towar ka pen kedam ki sungpen non towar ke longa putha radatum pen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen danglo KACCM Dr. Tuliram Rong Hangla pen local EMD uping maslai phan pachuro pajirpon Herangkia bitung atum kahumri along local MECN parta EMD uping maslai sitami chitongdun laso long EM maslai pen kaningje ponki laso towar chiklo John Crate Rock angbong patangpo lapen towar ajam kithia bangke arpan 5.5 meter dobek nangji pusi ningje pon অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতৰ এফৰ্টছত আমি আজি এই ৰাস্তাটো পাইছোঁ বহুত বছৰৰ পৰা আমি লাগি আছিলোঁ বিজি আছিলোঁ ৰাইজেও বিচাৰি আছিলে এতিয়া বহুত বছৰৰ মূৰত আমি ৰাস্তাটো পাইছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰ কামবিলাকতো ফুল স্পীড চলি আছে এনেকুৱা হিচাপত আমি বাৰিষা আগেয়ে এই পাহাৰ এলেকাটো মাটি কাটা আৰু যিটো পাথৰবিলাক আছে সেইবিলাক এৰিয়াটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত GSP আৰু মেটালিংবিলাক কৰাৰ পিছততো কামটো লাহে লাহে কৰি থাকিলেও আমি প্ৰব্লেমটো মানে প্ৰায় সলভ হৈ যাব Bangso towar kasimar ponalong sorkara hinpen thangnat kachingki pahem somate compromise abe pura ningje pontu এইটো 32.6 কিলোমিটাৰ আছে এই ৰাস্তা বহলটো এটা কিমান কাটি আছে ৰাস্তা বহলটো আমি মানে কি এনে ৰাস্তাটো যিটো পকাটো হ'ব ব্লেক টপিংটো হ'ব 5.5 মানে 5 মিটাৰ 500 আৰু তাৰ বাদেতো 1 মিটাৰ শোল্ডাৰ থাকিব 1 মিটাৰ 2 সাইডে শোল্ডাৰ থাকিব ক'ৰবাত ড্ৰেইন আছে ক'ৰবাত বেষ্ট ৱাল আছে সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত আমি মানে 9 মিটাৰকৈ কাটিছোঁ কোনোবা জেগাত আমি বেছিকৈও কাটিছোঁ এইটো হিচাপে বেছিকৈ কাটিছোঁ যাতে মানে ধৰি লওক পাব্লিকৰ কেতিয়াবা ক্ৰচিং হ'ল কেতিয়াবা পাৰ্কিং সুবিধা হ'বৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা গাড়ী কেতিয়াবা পাৰ্ক হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অলপ ঠাই বিশেষে আৰু বহলকৈও কাটি দিছোঁ News report KTV News Rong rup chari chalon pon jia phan lapen rong ke pangri jia phana bangke rong asara tuma hin pen kabor ipon kenangso la so teng pen rong rup mesen pen ke do ke thak lapen ke paklar jia phan ke damtang phai kuni ni phai thon kep ani lakha kre troxy so chengthenta constituency ke parlo sangti langso karbi rong asar ame pen patir pi ponsi langkimi so chengthenta ME school along rong rup ke paching thur jia phan isi nei paman pon Kadoka Bay Rong Trok Arong Asar Lapen, Rada Tumching Rumsi, Traditional Village Development Council T Hekpen, TVDC Kesengpon. Labang so melong aluhisar pom manpen, Nomati Karbi Rong Asar, Amea Kongchun Bang, Nia Sing Singnar, Lapen, Lakha Kre Troxy, Socheng Dhenta Karbi Rong Asar, Amea Kongchun Bang, Robelson Rong Parlapen, Sangti Langso Karbi Rong Asar, Aro Ame Akongchun Bang, Biren Kiling, Bidia Sing Lek Kelapen, Penang An, Rong Asar, Chetongdu. Bangso hut kaningje pon atengke mayalong sotro sing teron ahin pen chari ponsi mesen me epen pachumpo Pirangkia thengno kaningje pon atengke ke bangji Crate Rock commissioner hut rongarlo atogano along anta tangka chepalong dun pen rong rup kaching thora warsai kachepalong jia phansi tingki chethan pon lopusi ningje pon ta frangsi pini Pirangkia tom phan akiro pilo lapen kardom da bajolo pini labangso itum karbi rong asar mai pen majak di koi penang che song pen pini dak langkimi hawar along labangso TVDC
lapen TVC pasal rana sa program ki B lapen de TVDC ke sengpon so amai pini itu 17 seceng hanta awara melong pinian long phoan lelo lasosi nang letum apa me kero pilo asini tum ke claim ponji la pen kedam ponji abang ke lehan lo nili tum la non ke bangji 16 commission hot 16 commission hot long tani tum tangka kache palong pen rong rup kaching thur awar sai laso ke claim pon kedam mission pen ke pachun pon thekji phansi pini la bangso ame ke cherok tok ame pen dosi ni tum la bangso TVDC bangke ni tum sengpon iklo Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KTV News. West Karbi Anglong Kheroni Police Station Kaparlo Chengbong Langsi Buak Lamalong Kheroni Lapen Jengkha Auto Association atum Chelangsi Phaikuni ni Phaithom Keparni Ningkane Sega Maipi Pamanpon Auto Association Sengdet pen non an indeng khora pho anang klingsi misen pen talonpon Sayang deng ateng pen songalama Kheroni Auto Association amepu Raju Intia hin pensi inthurpon Bangso puthak rat yamelong Jengkha Auto Association amepu Croasang hopen ke Japon along Aluhi sarpo manpen Chengbong arong asar Hemari Dera Protection Range West Karbi Anglong Ranger Sikari Inghi KSA Tiripia Mepen Chunbang Babulingti Karbi Anglong Labours Union Achunbang Horen Kropen Danglok ki ongdung atum chetongdu Association Mongsi, office building lang ng kikipo si Salam ka ng ibig. Mapeno nak jengka pendaki nunggu masih alam itu nggak pulau. Jengka farman ke tesar, ini nasi pulau. Salah farman ke kirunia farman sini lihat tinggi tu. Aku nanti tu jengka farman nak berutan be, ketengsi nanti tu longnya nak adin tu pulau te. Sargi pelagan ko, amamu. Memoranda misi nanti tu keruni jengka pangrung na pedama. Memoranda misi pideno. Amah ada jengka farman kami lokal stera office ada. Nanti ko naik nanti tu mana kau pemelo. Lalu deh sarapata liliran bukti tu kau pada sarap mikrodu. Bangso kithan pon along ki ongdung atum chitongdung la support Auto Association Klembang atum pen pachuro pajir. Keruni pen jengka si nilitung combine si ningkan ko rapo kecok pen si nitum Kheroni pen jengka si patir ponsi la so program pan denglo la sita West Karbi Anglong ane Amren Boithalangsu Rajagao Dengra langsu Doyung Carali Jiregending anta nang kileji angring dulu birta ke durbom lo bangkon bang member dona nilitum jengka pen Kheroni an ke nilitum bang Pharoi siana member dulu dak kita pupen jengka pen Boithalangsu pen angton pen pupen bang Pharoi si bana chitong doni pusia aduh eta license pun edo thai lage nilitum bari ma tum ke do thailo non akimi non new join na tum bangke dorok hopta ingru e phansi na join du na tum ke non si process bomlang aku la tum han ke nilitum bangke non mat ke license ave masi la tum han ke ben civilo license learner bang beti ke tum ke la bangke chance ke News Report KTV News. Pinia Berta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.